hari abantu bavuga ko kuva isi yabaho umujura wa mbere ku isi wibye amafaranga menshi muri banki cyangwa se akayavana n'ahandi hose ku isi mu bamenyekanye ari uwahoze ari perezida wa Iraq Saddam Hussein. Saddam Hussein afatwa nka nimero ya mbere mu bageze ku mugambi wo kwiba banki kandi akabikora neza. Byose byabaye ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu mu 2003 ubwo yamenyaga ko ingabo z'abanyamerika zarimo zerekeza muri Iraq zije zitazanywe n'amahoro ahubwo zizanye intambara. Zari zije zifite gahunda ndende yo kumugabaho ibitero bidasanzwe. Yararimo kubona ko ubutegetsi yagumanye mu gipfunsi mu myaka 24 yose bwari bugiye kumucika. Maze Saddam Hussein afata icyemezo cyo guhunga akajya kwihisha. Ariko mbere yo guhunga, Bwana Hussein yafashe umwanzuro n'icyemezo gikomeye cyo kubanza agatwara amafaranga kubera ko atarazi neza uko ibyo guhunga bizamugendekera nuko azabaho. Rero nk'umuntu wahunze inshuro nyinshi mu buzima bwe bwa mbere yuko aba president, yarazi icyo guhunga bivuze. Nuko rero President Saddam Hussein wari ubizi neza kuko bafite amafaranga kandi menshi byamufasha kubaho neza nyuma yo gusohoka mu nzu y'umukuru w'igihugu. Uko niko yafashe umwanzuro wo gufata amafaranga akagenda. Nka president nta handi yari gukura ayo mafaranga yari akeneye yose kuruta muri banki nkuru y'igihugu ya Iraq. Saddam Hussein akimara gufata umwanzuro yahamagaye umuhungu we byavugwaga ko wari waranateganyirijwe kuzasimbura se ku butegetsi witwaga Qusay Hussein. Akaba ari n'umuyobozi w'ishami ry'abasirikari bari bashinzwe umutekano wa se, amuha inshingano zo kujya kuri banki nkuru ya Iraq akazana amafaranga. Mu gicuku cyo ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu mu 2003 ku isaha yo muri Iraq, imodoka 3 za rutura zimwe z'ubunini bwose zaparitse kuri banki nkuru ya Iraq zifite ubutumwa bugaragara bwa Perezida Saddam Hussein bwo gupakirirwa inoti z'amadolari n'amayero zari muri banki. Icyo gihe Qusay Hussein, umuhungu wa Perezida Saddam Hussein, yari yitwaje urwandiko rwanditswe na se rumuha uruhushya n'uburenganzira bwo gupakira ayo mafaranga. Rwari urwandiko rumwemerera kwinjira mu mitamenwa ya banki nkuru y'igihugu agapakira amafaranga mu mamodoka. Abakozi ba banki nta kindi bari gukora ahangaha uretse gukingura imitamenwa ya banki ibitsemo amafaranga agapakirwa muri izo modoka nkuko byari byatanzwe mu itegeko na Perezida wa Repubulika. Qusay Hussein n'abasirikari yari ayoboye baraje bapakira amafaranga menshi ijoro ryose ku buryo mu rukerera ku isaha ya 10 za mu gitondo ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu mu 2003 ku isaha yo muri Iraq, imodoka zavuye kuri banki zipakiye asaga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi aya ni amadolari asa n'adashoboka. Usanga abakina muri za filme zo kwiba za banki ari wo mubare bashyira kuri script cyangwa se ku nyandiko zabo z'umukino kugira ngo twebwe tuzireba twumva ubuhangange bw'ubujura buba bwakozwe muri izo filme. Nk'ubwo muri filme Money Heist cyangwa se La Casa de Papel, mu nkuru yo kwiba banki yo muri Espagne yakunzwe cyane ku isi mu mwaka wa 2018, ibisambo byigabiza banki bigamije kuyiba bigatwara agera kuri miliyari y'amayero. Ariko Saddam Hussein we yabikoze mu buzima busanzwe butarimo amakabya nkuru ya za filme. Yatwaye miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayakura muri banki. Irengero ry'aya madolari rero ntabwo ryamenyekanye kubera ko uheruka kuyabona yose ari hamwe n'abakozi ba banki nkuru ya Iraq ndetse n'abarinzi b'iyi banki babonye umuhungu wa Saddam Hussein, Qusay Hussein, ayajyanye nta wongeye kuyacirgera. Ku munsi wakurikiyeho, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri kumwe n'ingabo z'Ubwongereza, Australia na Pologne batangije ibitero biremereye ku butegetsi bwa Saddam Hussein. Perezida Saddam Hussein warwanye mu 1990 akamanika amaboko ubwo yageragezaga kwigarurira Kuwait mu byiswe intambara yo mu Kigobe ahangana bikomeye na George Herbert Bush. Kuri iyi nshuro ntabwo yabashije kwihagararaho imbere y'umuhungu wa George Herbert Bush, George W. Bush. We yasaga naho arimo kurwana intambara ise yamuraze. Ingabo za Saddam Hussein zabanje kwihagararaho, ariko gutsindwa kwazo byarihuse cyane bigerwaho vuba vuba. Saddam Hussein
afatiye ubuhungiro, aburirwa irengero, isi yose irumirwa. Umuhungu we Hussein Hussein we yaguye mu bitero by'abanyamerika, bamwishe ku itariki ya 22 y'ukwa karindwi mu 2003 ubwo yari mu mujyi uri mu majyaruguru ya Iraq witwa Mosul. Hussein Hussein yicanywe na mukuru we Uday Hussein ndetse n'umuhungu we witwa Mustafa. Saddam Hussein we yaburiwe irengero, ingabo z'abanyamerika ziramuhiga bikomeye, ibice byose bya Iraq barabijagajaga kubera ko intasi za CIA zari zifite amakuru yuko Saddam Hussein yihishe imbere muri Iraq, ariko baramubura. Yarahizwe buri santimetero ku yindi y'igihugu kugeza abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamuguyeho ku itariki ya 13 y'ukwa 12 mu 2003 mu ndaki yari yihishema hitwa Tikrit. Uwari perezida wa Iraq mu mezi 9 yarashize, Saddam Hussein yarafashwe yerekanwa kuri televiziyo mu ishusho iteye agahinda y'umugabo wari waramaze kugira umusatsi mwinshi cyane, bigaragara ko kwiyitaho bitari bigishoboka nk'uko yabikoraga. Birumvikana bari bamukuye mu mwobo. Saddam Hussein wahoze ari umugabo w'icyatwa, amafoto ye amanitse hose muri Iraq, yakuwe mu mwobo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ameze nk'inyamaswa ivumbuwe n'abahigi mu ishyamba. Ibyo gufata Saddam Hussein no kumuta muri yombi ntabwo byagaruje amafaranga yose yavanye muri banki ya Iraq asaga miliyari 1. Gusa igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo cyabashije kugaruza agera kuri miliyoni 650 z'amadolari, andi agera kuri miliyoni 350 aburirwa irengero. Bivugwa ko amwe muri aya madolari yatwawe n'umuryango wa Saddam Hussein, andi atwarwa n'ibyegera bye, ku buryo amwe muri yo yanisanze mu biganza by'abarwanyi b'iterabwoba mu mitwe yavutse muri Iraq nyuma y'ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Benshi mu bahoze mu gisirikare cya Iraq ku butegetsi bwa Saddam Hussein baratsinzwe intambara, bayoboka iyo gushinga imitwe y'abarwanyi yo kuzonga igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bacyo. Uku niko amwe muri aya madolari yisanze mu biganza by'iyi mitwe y'iterabwoba. Ku rundi ruhande, amadolari asaga miliyoni 650 yagarujwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nayo yaguye mu biganza by'abasirikare b'abanyamerika, batwara yo bashoboye mu bikapu byabo bya gisirikare, bayagenda na hose mu butayu, bayakoresha icyo bashaka, andi bayohereza iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'amadolari miliyari 1 ya Amerika yatwawe na Saddam Hussein nuko byarangiye. Ku rundi ruhande, mu ncamake, ubuzima bw'uyu mugabo ushyirwa ku mwanya wa mbere mu bibye amafaranga menshi ku isi bwarangiye ku itariki ya 30 y'ukwa 12 mu 2006 yishwe anyonzwe. Ubwo abasore b'ibigango bamwambikaga umugozi mu ijosi ukamwahuranya ingoto agapfa mu bubabare bukomeye cyane. Saddam Hussein yari afite imyaka 59 y'amavuko. Amazina ye yose ni Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit. Yabaye perezida wa gatanu wa Iraq. Yavutse ku itariki ya 28 y'ukwa 4 mu 1937. Yari afite abagore batatu, aribo Nidal al-Hamdan, Samira Shabandar ndetse na Sajida Talfa. Yabyaranye nabo abana batandatu barimo Uday, Raghad, Qusay, Hala na Rana Hussein. Uyu mugabo yavutse mu muryango uciriritse. Ababyeyi be bakoreraga ubuhinzi mu cyaro cyegereye umujyi wa Tikrit mu majyaruguru ya Iraq. Bivugwa ko ako gace kari kamwe mu dukennye cyane mu gihugu hose, ndetse n'umuryango we ubwe wari ukennye. Kubera ibibazo by'ubuzima uyu mugabo yahuye nabyo akiri muto, biturutse ku kuba se yarapfuye ataravuka, yagiye kuba kwa nyirarume Kairala Talfa mu murwa mukuru Baghdad yari akiri muto. Aho niho yatangiriye kwinjira mu bikorwa bya politike. Mu 1957 yagiye mu ishyaka rya Baath Party, ni ishyaka nyirarume yari afite n'ijambo. Mu 1959 Saddam Hussein yari umwe mu bagerageje umugambi wo kwica minisitiri w'intebe wa Iraq
Abd al-Karim Qasim, ariko uyu mugambi warabapfubanye. Nyuma yo kuhakomerekera ahita ahungira muri Syria, ahava ajya mu Misiri. Yarahabaye ndetse akomereza amashuri ye mu ishuri ryigisha amategeko ry'i Cairo, ahiga kuva mu 1962 kugera mu 1965. Ubwo ishyaka rya Baath yabagamo ryafataga ubutegetsi, ajya gukomereza mu ishuri ry'amategeko ry'i Baghdad. Bukeye kabiri iryo shyaka ryahiritswe ku butegetsi muri uwo mwaka, maze Saddam Hussein arafungwa. Gusa yaje gutoroka gereza maze ahita agirwa umuyobozi w'ishyaka, maze abari nawe wifashishwa muri coup d'etat yakozwe mu 1968. Baath isubira ku butegetsi. Icyo gihe yabaye umwe mu bayobozi bakomeye bafata imyanzuro, ariko perezida yari Ahmed Hassan al-Bakr. Ahagana mu mwaka w'1979 nibwo Saddam Hussein yageze mu murwa mukuru w'igihugu nyuma yo kwegura kwa Ahmed Hassan al-Bakr. Kubera ko yari asanzwe ari umuyobozi wo hejuru kandi wumvikanaga cyane na perezida, Saddam Hussein niwe wafashe ubutegetsi. Mu miyoborere ye yahise ashyiraho umutwe w'abapolisi bakora mu ibanga rikomeye, bari bafite inshingano zo kugenda baca intege igitambamira ubutegetsi kiri mu rwego mpuzamahanga cyose. Ndetse yigize umuntu ukunzwe cyane muri rubanda. Intego ye yari ugucisha bugufi Misiri yafatwaga nk'umuyobozi w'Abarabu ku isi, ndetse no gushyira Iraq hejuru y'ibindi bihugu byose byo mu kigobe cya Perse. Mu kwezi kwa 9 mu 1980 Saddam Hussein yashoje intambara ku kwigarurira uduce ducukurwamo petrol twa Iran. Ni intambara yamaze imyaka 8. Yiswe intambara ya Iraq na Iran, cyangwa se intambara y'abashia b'abanya-Iraq n'abasuni b'abanya-Iran. Iyi ntambara Saddam Hussein yaramuhenze cyane ku buryo yayitakajemo byinshi birimo amafaranga menshi, yarimo n'inguzanyo yafashe mu bihugu bitandukanye birimo Kuwait. Yamuhaye asaga miliyari 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi twigeze kubivugaho. Uku gutsindwa no gushegeshwa kw'ibikomoka kuri petrol byoherezwaga hanze byatumye imigambi ya Saddam Hussein yo kuzamura ubukungu bw'igihugu cye isubira inyuma. Intambara hagati ya Iraq na Iran yarakomeje kugera mu 1988, ubwo ibihugu byombi byemeraga gushyira intwaro hasi bigasoza imirwano. Nubwo Iraq yisanze iri mu mwenda uremereye Kuwait. Nyuma y'iyo ntambara Saddam yakomeje gushyiraho imitwe y'ingabo mu gihugu cye. Uyu mugabo wahoraga ashotorana n'ibihugu by'abaturanyi, mu kwezi kwa 8 mu 1990 nabwo yohereje ingabo gutera Kuwait. Icyo gihe ngo yaragamije kwigarurira agace icyo gihugu cyakuragamo petrol nyinshi mu rwego rwo kuzahura ubukungu bwa Iraq, harimo no kuzimya umwenda wa miliyari y'amadolari yararimo Kuwait. Ibyo kuhiga biza ariko byahise bikomwa mu nkokora n'ibihano igihugu cye cyafatiwe n'umuryango mpuzamahanga ugenzura ubukungu hagati y'ibihugu. Icyo gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguye ingabo zo kujya guhangana n'iza Saddam. Umuryango w'abibumbye nawo usohora itangazo ryamagana ibyo Iraq yakoze, uvuga ko hari bwitabazwe uburyo bw'ingufu mu gukemura ikibazo. Ibyo ariko Saddam Hussein yabwirwaga asa n'uwavuniye ibiti mu matwi, akomeza kwinangira, yanga kuvana ingabo ze muri Kuwait kubera ko ntabwo yumvaga uko yahomba Kuwait n'ubukungu bwayo ntagereranywa. Ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 1991 mu kigobe cya Perse hatangijwe intambara yiswe Persian Gulf War, maze nyuma y'ibyumweru bitandatu ingabo za Amerika zifatanije n'iz'umuryango w'abibumbye zikuriza Iraq ku butaka bwa Kuwait. Gutsindwa kwa Iraq byazamuye ukwigumura kw'abashia n'abakurde, ariko Saddam agenda bahashya, bituma ibihumbi by'abaturage bahungira mu nkambi zegereye umupaka uri mu majyaruguru y'icyo gihugu. Ababarirwa mu bihumbi barishwe, naho abandi batazwi umubare bagenda baburirwa irengero muri za gereza bari bafungiyemo, ku buryo hari n'abamushinje jenoside ngo yakoreye abakirde. Amasezerano y'umuryango w'abibumbye mu guhosha intambara yarakubiyemo ko Iraq ibujijwe gukora intwaro za kirimbuzi n'ibindi bihano bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi.
ibintu byahungabanyije ubukungu bw'icyo gihugu mu buryo bukomeye. Saddam ariko ntabwo yavuye ku izima ngo yemere kumvikana n'umuryango w'abibumbye, bituma mu 1998 hagabweho igitero cy'indege n'ingabo za Amerika mu kiswe Operation Desert Fox. Ubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye zashakaga kwinjira mu gihugu cye ngo zirebe ko arimo kubahiriza ingamba zo kudacura intwaro za kirimbuzi nk'uko yari yarabisabwe, Saddam yarabashwishurije ababwira ko batahinjira. Ibi byatumye ibihugu bimwe na bimwe bitangira guhuriza ku mugambi wo kumukura ku butegetsi. Muri ibyo bihe by'intambara byagaragaye ko Saddam yari arimo gutoza umwe mu bahungu be witwa Uday cyangwa se Qusay ngo azamufashe gutsinda. Gusa mu nyandiko zigaragara, Qusay Hussein wari muto niwe yari yaratoranije ngo kubera ko yabonaga bahuje byinshi. Uyu ni nawe yatumye ya miliyari y'amadolari kuri banki nkuru ya Iraq. Ku rundi ruhande, Saddam Hussein kubera ihangana rye n'abo mu burengerazuba bw'isi yikanze kwicwa n'Abanyamerika, ku buryo ngo muri ibyo bihe yakajije umutekano n'uburinzi mu rugo rwe, kuko yari yaratangiye kwiyumvamo ko ahanganye na Amerika. Nubwo ubwoba bwari bwaratangiye kumutaha, Abarabu benshi bamubonaga nk'aho ari we muyobozi wenyine mu karere ushaka kwigobotora ikandamiza ry'Abanyamerika. Bikaba urugamba yarafatanije na Colonel Muammar Gaddafi, we wari warabihinduye urugamba rwe ku giti cye kuva yagera ku butegetsi mu 1969. Ubwo ibitero bitazibagirana mu mateka ya Amerika byo ku itariki ya 11 Nzeri mu 2001 byagabwaga, guverinoma y'iki gihugu yashinje Saddam Hussein kuba acumbikiye imitwe y'iterabwoba. Ivuga ko ishaka kongera gushyiraho gahunda yo guhagarika ikorwa n'ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Nubwo kuri iyo nshuro Saddam yemereye intumwa z'umuryango w'abibumbye kwinjira muri Iraq mu 2002, byagaragaye ko ataruzuza ibyo asabwa, bituma Amerika n'Ubwongereza bahagarika umubano n'igihugu cye. Ahangaha Saddam Hussein yashinjwe kuba anafite ibitwaro bya kirimbuzi. Abanyamerika berekanye ibimenyetso ngo by'uko Saddam Hussein yari arimo acura ibisasu, bemeza ko agomba gukurwa ku butegetsi rwose. Gusa ibi byose Abanyamerika beretse isi byari ibinyoma. Byari ikinyoma cyo gushaka kwangisha isi Saddam Hussein akazitwa ntawe umufitiye impuhwe. Ibyo Abanyamerika bakoreye Iraq ya Saddam Hussein byiswe ikinyoma cy'ikinyejana, kubera ko ngo rwose ibimenyetso byose byeretswe umuryango w'abibumbye byacuzwe n'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA. Ku itariki ya 17 y'ukwa gatatu mu 2003, perezida wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush yategetse Saddam kuva ku butegetsi bitarenze amasaha 48 cyangwa se hagakoreshwa uburyo bw'intambara, ndetse avuga ko nanava ku butegetsi Amerika ikeneye kugira uruhare mu ishyirwaho rya guverinoma nshya no gushaka intwaro za kirimbuzi ziri muri icyo gihugu. Saddam yanze kubyubahiriza, maze ku ya 20 Werurwe agabwaho igitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'iz'Uburayi. Yokejwe igitutu, araswaho n'indege, abonye ari byinshi bikomeje kwangirika, yemera kuva ku butegetsi ngo arokore ubuzima bw'Abanya-Iraq. Ingabo za Amerika n'iz'Uburayi zigarurira umurwa mukuru Baghdad, maze Saddam ayabangira ingata ajya mu buhungiro, gusa ntibyamuhira. Ku itariki ya 13 y'ukwa 12 mu 2003 hafatirwaho yari yihishe mu ndaki muri Tikrit. Nubwo yari afite intwaro rwose ngo yahise amanika amaboko abonye abasirikare b'Abanyamerika, nta sasu na rimwe ryavuze. Amaze kuvanwa muri iyo ndaki, yafunzwe n'igisirikare cya Amerika, maze agezwa imbere y'ubutabera, maze urukiko narwo nk'uko byari byitezwe rumukatira igihano cy'urupfu. Mu kwezi kwa 10 mu 2005 nibwo Saddam Hussein yagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa Iraq. Uru rukiko rwari rumaze gutangira gahunda yo kuburanisha abari bagize guverinoma yatsinzwe. We n'abareganwaga bashinjwe ibyaha byo kwica abasaga 148 bo mu mujyi wa Al-Dujail. Mu rubanza rwamaze amezi 9,
Saddam ntabwo yahwemye kuvuga ko urwo rukiko rudakora nk'uko rwakabaye rukora, ko ahubwo inyungu za Amerika arizo rwimirije imbere. Ahagana muri Nyakanga mu 2006 urukiko rwasubitse iburanisha rurisubukura mu Gushyingo. Risubukuwe rero nibwo Saddam Hussein yahamijwe ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo kwica abigambiriye, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kwirukana abaturage mu gihugu no kubatoteza, maze ahanishwa kwicwa amanitswe. Ku itariki ya 30 y'ukwa 12 mu 2006 habura umunsi umwe ngo umwaka urangire, nibwo urukiko rwashyize mu bikorwa igihano Saddam Hussein yahawe, aranyongwa arapfa. Uretse kuba perezida wa Iraq, undi murage Saddam Hussein yasize ni uko ari we nimero ya mbere mu bajura batwaye menshi, aho yatwaye miliyari y'amadolari. Gusa mu bihe nk'ibyo yari arimo bya nyuma ku butegetsi, abibona neza ko nta kindi yakora, ntabwo ari Saddam Hussein wenyine wabikoze, kubera ko mu gihe abanazi ba Adolf Hitler barimo batsindwa intambara ya kabiri y'isi, bahunganye ubutunzi bwinshi barabutaba, bwarimo zahabu nyinshi n'ibindi bitandukanye. Bimwe byarabuze, ibindi bibasha gutahurwa n'ingabo zishyize hamwe mu kurwanya abanazi. Ariko indi mitungo by'umwihariko amafaranga, abanazi barayatwaye, bayabamo n'imiryango yabo, anabafasha kwihisha ubutabera mpuzamahanga igihe kinini cyane. Uretse na Adolf Hitler, Abayapani biciye kuri General Yamashita nabo mu gihe barimo batsindwa intambara ya kabiri y'isi, bahishe imitungo myinshi mu butaka, by'umwihariko mu birwa bya Philippines. Ngo ndetse na Colonel Muammar Gaddafi ubwo yahungaga imitwe y'Abanyalibiya ifatanije n'igisirikare cya OTAN yari imumereye nabi mu bitero by'indege ava Tripoli ajya Sirte, ngo yatwaye cash nyinshi cyane z'amadolari. Ndetse no mu Rwanda ubwo guverinoma y'abatabazi yateguye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubwo yatsindwaga n'inkotanyi mu kwezi kwa 7 mu 1994, abagize iyi guverinoma nabo bateruye miliyoni 154 z'amadolari. Aya ngaya yari miliyari 20 z'amanyarwanda muri ibyo bihe. Ngo nabo barayahunganye, bayavana muri za banki, bashyira za coffre-fort mu modoka, barahunga. Ngo ibyo Saddam Hussein yakoze, benshi mu bihe byabo bya nyuma byo gutsinda intambara barabikoze. Gusa icyo yatandukaniyeho nabo, we yafashe amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari y'amadolari, yabazwe neza, apakirwa ibikapu, ashyirwa mu modoka, zirayacikana ziragenda. Ibi bimugira umujura nimero ya mbere mu mateka y'isi mu bamenyekanye bose.